Kanggo naon ya, Pak? Biasa we Dudukan ya, Pak? tiris. Di mana ya urang di mana? Numpang deh wae. Waduh. Abu Jabar. Cek cuaca hari ini kumaha? Wah, bagus. Bagus. Sukses. Gaskeun dah. Gaskeun. Yuk. Salat ajabar. Jabar ya, Pak. Jabar. Wah, mantap, Pak. Mantap ya. Nuhun, Pak. Ya, Sing kasih, sarehat ya. pokoknya mah. Ya, sukses. Aya kuleuwih heuh. Oneng sana dihareup. Angkat. Woi, angkat woi. Cuy, mah. Terus. Yo, gotong royong. Di mana orang? Panca numpang. Can numpang, tos dulu atuh. Sehat, brother? Sehat. Jadi gerandong naon ayeuna? Putih atuh. Kabeuki parab naon? Bata, areng naon? Tuh. Rada saena Aron. Aron. Aya. Abi saung hasem. Masam. Abi barong jadi yo gerandong. Jadi gerandong. Kang, nuju naon, Kang? Nuju naon? Dangdang. OTW syuting. Anjay. Anak kilang kembali pulang dia. Siap, siap. Siap bos, sekarang pengen nama di Ranca Numpang. Can numpang ya. Ya. Kamera hukum habis tapu. Pokoknya mah yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang dekat Karabur. Ya. Kata-kata hari ini bos. Saur si mama ge ulang udah ngelumpat, nu nyama bakal mapa babarangan. Anjing. Sugan masih di Kaodas. Satu lagi. Satu lagi apa? Cuacanya dingin. Asal jangan kamu aja yang dingin bos. Anjau. Wek.